Ngasi khabar yam kain important oibdi yaude ahamba headline hana yengsi ko headline da koiki hana koiki kano army gi chief oiramba ko army gi chief oiramba ku maming do sta haibani army gi chief oiramba no pa mana lari ibu ko lari tu gi maming sina 4 stars of destiny haibu ko general Naravin ko general Naravin chana mani iramba lyrics na maram oraga koiki opposition party se koiki haini opposition party sina handa assembly daga irang thoktana ko tawbani ko irameba lyrics sida maman chaigi government gi phattaba kari kara yam yawba jani ko aduna government sina kadog harakanda army sing sina tawgadaba thabak sing se army sing haidi army defense personnel sing sina tawgadaba thabak sing se sise retire tawraba matungda kari tawgani habdu adugi guideline ama phongibineba haidi ko sarkar je sigumbai thabak tadi yam thu na tawi ko ka haidi system paikha exam gi oina di important ka chu haidi oide SSC thama mi gi di sigi lyrics sim khangsalo 4 stars of destiny habako kanani iba Nara bane ko army former army chief ni ko general former army chief adalaida khoigi tasengba gi khoigi army mana defense personnel amana mana thabak se mana thabak tawringai matam dadi athing ma mayam am lay like literary work oigera thabak any thabak atopa ma oigera tawba matam da service tawringai matam dadi khoigi ek mayam am lay like army ek ko adagi BNA sulay ko adagi ITA ka sulay ITA ka sudom lay adagi OSA na ko Official Secret Act 1923 kana lay ko ado karigumba ma se army oirba retire tawraba matung dadi ma se tasena haidi pot se kai haini ek amata layte no ek ko retire tawraba matung dadi magi phongba yadaba haiba yadaba haibido laytreba sidadi phongba yadaba haido layeba kabaina haidi nan lari army oire army personnel oire lari ama phong hai taragadi cheno commando loina ma adudaida ayaba hana lawdoineba nang lari sima phong chingai da ko so usik anova Ministry of Defense na anova guideline ama phong ka dore karigi usiki kano siki moi phong ba yai yade haibagi matang da ko haidi koigi lyric ama phong ya haragadi kari guideline ingdam ne khot kadam ne habi matang da ne ko next ado aina sum kaino toram bai wani exam gi oina di si katang khangbiro ko atai kayam khangdrusa ani si katang khangbiro ya headline da yawe ne sum paramani si su headline amani ko USA na USA ga India ga sign tawne ki ba deal do US ka India ga sign tawne ki ba deal de kitang India ki side ki khara change tawrak da gi USA su change tawrak pa tare ko deal se kamai tawna rang gi hara kanda ahamda koi gi iramba matam da di koi gi hana haina gi matam da di 500 kanona su Narendra Modi da su haine 500 billion hena koi gi USA dagi pot laigani na ko high grade ne USA dagi pot laigani na but tawadabu hujiksi sengtora is kamai tawar sengtora ke hara kanda ma se compulsory na te sinis 500 laigani habse compulsory na te
This is just my intent to have this. Intent have a compulsory have a something can have. Intent have a high target. Taway to the way. Ko taway to the way. Other than that, Katoga Harakanda Masisina USA gi Kongpam Zohantor Eva Kara USA the Zukaraka change live. Karikari change like Harakanda USA su Hana Koigi Nasagi Kano Moisu correction Torokotopo. Have the Story is reference added to statement on a Magi reference the Kano Hapa Mebako USA government Kanogi trade Kari Koigi Kari DDZ ko adagi DST gi sorry say DST gi matangda adagi pulse agriculture pulse ki matangda ko kaino kara hapame reference kara hapame reference to moi su lok thokle reference lok thokle meaning di moi su sigumba kisida trade tawna nabagi aide moi su sigumba da trade tawna nabagi I have idea ama laser ama neba adu idea do lok thoki bai wari ni ko trade tawna lu idea ko USA ga India ga adu dai das DST na hariba pot se kai no have the city DDC hai city grain gini ko grain gini that's the DST na hari so DST hari sa ate kya nate digital service tax hamni ko digital service tax hai sa ate kya nate koi gi uze USA ga India ga sauna bagi maram su lai ko USA ki company ngata ne ba Amazon adagi Google ga hai sinse ko moise India the freely thabak tawa actively thabak tawa hai se yahande ba India kari mana tax am lawe se digitally kari gina ne ko India na tax law se kari maram you know koigi Amazon company ko Google company ko sina Amazon na kara namdai koigi Flipkart se namdai ko ai India gi oi ba pot Google Yahoo kari kara Google search engine akoi India gi su search engine labor ne leite khangdi India gi oi ne leite ato pa haidi digital port ko leidana ko ma miso gai na ko siguma ma'am sikse haidi moigi USA gi digital companies digital companies sina ka doga hara kanda namda bi adu do namda dana bane ba koi gi kano se haidi DST is digital service tax is digital service tax low by tare adu da USA na low amadu gi DST ki chang do yamal ko le haraga mabani se sauna bane ko USA ga India ga so adu gi matang da problem am su lai ko sidista yamna paikha gi khangningai ga su laite just tam sim kha khangro exam point oina di DST is kaino digital service tax ko adu do ma khangro ya aduga nam ki trade tawna gi ba do trade to kari trade no ide US and India dagi ya tarif ta 50% na ramba dagi 18 na handa gi ba adu dum su ningsing biro ko adagi ide kano gi da adugo sigi tarif handa ba gi da agriculture gi matang da adagi kano gi matang da yaude adu dum su khangzalo ko agriculture kari kara top India ki oiba marketing da di yaude ba ko next sisu headline first page se yawani ko headline direct maktinate first page se yawani koi ki Egypt koi ki huju se thijan ba amada ko koi ki Tamil Brahmi inscription hai di Tamil Brahmi ki maron se si se thengna bai tare Egypt ko inscription da ado thengnari ba koi ki thengnari ba mafam se karawai da na hara kadi koi ki Egypt se da le ko Nile river se da chele ado Egypt se da le ado Nile river ki akhara manung jengjalaga laiba mafam amada ne like koi ki Thevan
necropolis hai ko belly of king haragas kangi ko belly of the kings adi Egyptian civilization gi angan ba matam ade si Egyptian Suez Canal sida lere Saudi Arabia sida lere smaina ko Mediterranean Sea sida lere ko adegi Suez Canal sida lere sida Egypt lere smaina khoigi kai haini ngalingay matamda ko kahit chahi 1 to 3rd century hai tare 3rd century CE habidi after Christ ko adagi asi matamsida akoigi Theban necropolis hariba sigi mafam sida ko kadog hara kanda akoigi kano se phangiba akoigi Tamil inscription hai tare Tamil inscription Tamil gi kari language sa phangi se Tamil Brahmi inscription ko Tamil language ki ni ko adegi prakrit chu phangi ko prakrit sidi ariba in Sanskrit ariba India ki language ata ni ko north and western language ni adugumba su phangi masi kai haina sise kadoge hara kanda khoigi India sigi language ki sigi matamsida khoigi 1 to 3rd century BC da palamba khoigi South India da palamba khoigi dynasty ama hairagadi Sangam ko masigi kano hai tare Sangam gi aidi Indian traveler ma'am jinse sigi Egypt chatlambagi wari ni ko aidi Egypt chatlambagi wari ne adodaida aidi Egypt chatlamme habidugi magi inscription phangba hai tare ko aduduni ko habidi matam sina taidi kaino hara kanda khoigi matamda Sangam matamda Egypt aikoigi travelers in chatlamme habisani ko aduga moi chatpa khatanate aikoigi trading fazana tawrami ko adegi cultural exchange fazana tawrami adu taini ko sisuma khango yarani ko aduda haidi history gi part amukal so khange ko just aikoigi iramise inscription hai se kaino akoigi kano dani ko sida ye isini ko this is inscription akoigi ai sida la ami ai sida leirami ka haibagi mawonda ye amadani ko aduga port city amakak Egypt ki port city amakak lerami sa side ko Egypt ki port city amakak lerami port city ji maming se bere ni ko sise red sea da lebani ko red sea gi port neba matamdugi ni ko port city sigi bere ni ke harsidagi mana karan nakna ni ko lai se husiki harbe inscription sa next Assam gi chief minister na the head speech ngange na ngarang nahan gi pau to so yaw gi na ko moina kari no yamna religion gi matang na tawraga ngang bodo adugi matang da ni si kashu exam gi oina di important oide bataw just koigi tama makak sida isa yaw mi ko id ko literary tama ka id ethical tam hai tare ko dima guri have ko demagoguery hai se kaino hara kanda koigi ordinary people sing da koigi kai hai ni praja miyam da hai tare ko praja da kudamana sigi Assam gi CM sina kadaino Assam gi CM sina taurise id mana political leader sina koigi praja miyam sina support ni bai wari ni ko support ni bai wari ni support ni bai ti kaino hara kanda awaba tari se basu tari ni aisu tari ni habi mong ko or koigi kai ni migi ason ba yengaga da support ni bedo khamba migi nungai ta ba yengaga support ni bedo haidi khudamaina political leader ama lere si Assam gi CM adu ada gi wari amta nante ko politics ka mari le da wari ni ningthau lere ngale se ningthau se na praja miyam gi ason ba se kaino hara kanda
प्रजा मैम की असोम से कोई की religion point ने न खल से कैसु मरी लेना दब सरकार से का यदि सरकार से मसिका मरी लेना दब और लंबेन थोंग सौखत पगी करी का मरी लेना दब अदुदगी माइंड से डाइवर्ट तौना बगी मोंग दको निथौसिना कोई की religious point of view religion की ओइबा कोई की कह है नि ओइदा पादब खर ngang लगा मैम दगी sympathy नी बसे सिसिबो कोइना demagoguery haina khangni ko sympathy ni ba hai ta just hai ta ka hai ta koi gi magi kano se direct definition se ko seeking support from people ko common people by political leader using religious or prejudice sentiments ko haibedi lambe sakwa tharangi wari kem na tabida ko religion da pusalaganda khana laina ba adi kai haini kano tawbogumba ko miyamdagi sympathy ni bagumba ko adugumbudanida adi ko adi yamna migi asoiba adi migi asoibado da chance lawa haitare ko adugi bari tam se khatang phajayena thena mena ko khatang haibani ko just sigi article de paro be kana de ko tam se khatang phajayena aina thena me ha next amu yeng se next sina kano gini koi gi SIR gini ko this article masigi article se amna phajaba article amdi oi ko SIR gi magi SIR ga kano SIR se Supreme Court na kanna tawdana masi yari yade ka haibagi mo da SIR tawba matamda document tara changi kun changi kai tawna ba adu dugi matang dani ko sigi articles na puthomi se kaino har kanda SIR se mains ke point oina SIR ge manamda koi ma'am am khangre ba SIR se kaino ko special intensive revision electoral revision tawdone ko sise ECI na tawdoini adugi points to adugi points to loina khanga mane na kare 3 article 324 tagi invoke toraponi article 326 326 aduga doloi khanga mane be SIR ge maram sida so adudi amuk hallagum se ko amuk adi hanjana hanjana hairagum se but masigi articles na hairam ni so adugi point da hairake ko SIR have say legally yabra sini ko legally correct way bra sini masigi no pa san hangis ko legally correct way bra sini oi de sini ma haigales ma haire se kaina ara kanda koi gi 1995 matamda Lal Babu Hussein case amale 1995 ko masida hai se koi gi Lal Babu Hussein case da kai hani large scale removal of electoral law without specific notification to individual is
is not legal. Habidi kahani usik tawise SIR na tawise SIR na Bengal da koi usik Bengal da ngarang na handusu Bengal da la kya no 50 around 30-50 lakhs la kano ma kahani electoral voter list ki lokhoki dana ko aidi maming mathala lami kholami kai na ka tawraga aidi adudu kahani adudu yamna lad bathaba sine ma ni adudu yamna lad bathaba ni habedi kai no har kadi masala instant notification thaga dam tase bagiti rule ni matuk inadi lokthoi ba mi da notification ama natra nang lokthoi nang electoral da lokthoi habse thaga dam ne hari kana ge matuk ina Lal Babu Hussain case 1995 ke matuk ina SIR to aidi large scale remove to ga hai tar ga electoral roll da ki ko notification ama thaga dam ne ba lokthoi ba mi da ko lok adu natra ga legal oide legal kano ki wam tani habedi law ki wam tani sine ko madu to aidi law ki wam tani haina supreme court na masana Lal Babu Hussain case da tagram ne ado SI husik SI tawsidi madu do this masise pura neglect tawbaga sabane neglected ko ado neglected tawrabani na ma haining is kaina kanda SI tawbase illegal oi haina Supreme Court na haigadabani si Supreme Court na SIR se support tawdana leire Supreme Court na SIR tawise illegal oi and haigadabani si ne ma haine is ko just remains ki point of view dani ko haye SIR se yam important ama topic ama oi aduna koigi kadaga hara kanda SIR ge maramda essay adum hangakpa yai ko adaki SIR electoral roll ge maramda essay adum hangakpa yai or any kano amadum hangakpa yai ba khamna habedi adudaida sigi mains ta question ama adum lakpa yai ba so aduguma lak taragadi sigi Lal Babu Hussain case 1995 sise adum ningsing ba yai magi demerit point ama oina ko SIR tawbase koigi large scale removal of electoral roll se yade according to Lal Babu Hussain case so SIR gi demerit ama oina masise tum hape ai ba khamda aidi ko ado SIR se kan su kana de ba kan su kana ba point kana da ba point se pasana itho ga thamo ba adum chumani ko kai no har gadi SIR se tum mains ki natraga interview da dum chatla na hanga pa dum yare adu kisi ki point se katani important oi se sta tay topa kashu important oi de na khalle next amu yes ko next ki pauda CPI se kaino adu da na patang hairam ge adu ga kaino consumer price index am ko CPI se koine inflation on abagi khulai amagi manung da chanbani ko CPI se consumer price index ko WPI so lai ko wholesale seasonal consumer price index amne our wholesale price index amasu lai ko wholesale market ta tawba aduna sina consumer price index sina consumer sing sina yamna darkar oiba yamna chang daba ya daba pot mayam amagi koigi kai haitare basket ne haitare basket habidi chang daba ya daba pot koigi thau thum adegi cheng hawai pulse kari kara chang daba ya daba ki basket amakak consumer sing sina lega daba basket amakak kona sara thamne imaginary basket ni ko habidi pochai mayam ama chang daba ya daba pochai mayam amagi basket amakak sara thambane darkar leba adugi index ni haitare index habidi madugi price level tu ni haitare ko pochai mayam dugi ko yengsi ko kari magi definition do yengsi CPI se kaino se ko CPI se kaino consumer price index ko consumer price index se kaine ba basket ne ba basket of goods yaw dini and services yaw ko goods katanate habidi thabak yaw ko
habidi goods tana koigi seng hawai karikra lerani services tana koigi rent ko adagi karikra rent interest karikra lerani good tana koigi food lerani ko fuel lerani ko adagi clothing lerani mayam happy ari ko magi adada consumer price index aise the magi price to name ko price maman to name ko average ko price adudo masigi magi base year base year habiti kaino manas list price ama low to read haidi food ki price lower ni fuel ki price lower ni clothing ki price lower ni rent ki price lower ni aduguma mayam ama low ri se si se kado ga hara kanta ko magi base year ma le CPI ki formula se sidai da hara ko CPI formula se cost of basket in current year habiti huzu 2026 ko 2026 already aduduga cost of basket in base year ko sisiga into 100 percentage sala kani ko into 100 ko adu CPI se karida inflation hot pada sine inflation hai taragadi inflation se kari hai ni koi gi CPI new minus CPI all divided by CPI all into 100 ko inflation hot pada CPI sine WPI sine absolutely adu CPI sine ka hot pasina hena haidi inflation se hena utpa phasana utpa se hele ko so consumer price index I say si se magi kari no haragadi akoi gi no mada tarkar leba akoi gi kanoda consumer sing haibadi akoi mi sing sina pochai lady sing sina tarkar leba goods services to gi akoi gi price level am khak ni price level se kari no base year amada tai price level price at base year magi base year ko base year ma khan gani base year se kudamana huski oina 2012 lay ko 2012 ta akhoi gi sing ji kya piramli adagi kara piramli habtu gi price list am lay ne so ko adugi price so loina ma tinjan doine consumer amana laybada puthokpa pricing ai sing level kya puthoi adagi thau level kya puthoi ai thau diesel level petrol level kya puthoi du ma'am se loina ma clothing cheese level adugi price to go koina cost of the basket in the base year higher than 2012 aduga cost of the basket in the current year 2026 2026 ki su puthok toine sa manana sai base year da puthok ke du maina 2026 da puthok ani aduga CPI se hotoine CPI aduna CPI new layer ni dana ko CPI se mamang all CPI new CPI ai sina kai na kan matam dugi mana inflation hotning iba matam da inflation sing mamang chai ga hantak chai ga yena matam da inflation kya hengale henda de hai yena tar ga mamang chai gi CPI ga hantak chai gi CPI ga minus donar ni aduga last ariba CPI mamang chai gi CPI do makha thamaga 100 na puri ra kan da inflation hotoi de ko cha aduni ba inflation hotpa CPI to hotoi de do but kadawga har kanda CPI ki value se husik se kadawga har kanda 2012 ta base year se 2012 ta oram se husikti base year se satna 2012 se yam laman gre 2024 21 2024 da on tho se haina mayam se haidi yan haidi on thok na bagi kana honari ba kana on thok toino RBI thabak se kana na tawdoino RBI haidi base year se on thok taba yara aroi ko on thok ani ba base year se RBI na 2024 da on thok na kana honari ko hantak se ista kari marang gi on thok toino kari do bagi on thok toino hai tara ga khoi gi huzik lady ba magi huzik consumer sing gi consumption patterns ko kari no why reason se why haidi
change in consumption pattern no consumer singsina hanadi consumer singse kadorba adi services to oigera amado oigera hanadi internet yam season 2012 matamdi internet yam season be hujikti internet paisa yam na phang paisa yam na pire hanadi travel yam torabde hujikti travel yam tore aduduna adudo hapak taba yaroi hana yawdaba pot myam ama hujik yawre adegi urbanization yam tore habde urbanization yam toramina pocha yam saba khotpi adugumde yam tore ko adegi weight hana weight yam leramba like agriculture products in se hujikti put the paisa yam thadara me hani consumers no food lebeda but hujikti food lebeda paisa yam thadadre ko adi lower weight hadi hana de paisa yam thadara ba poching se hujikti paisa yam thadaraktre beduna weight test so handare ko weight test so adi kayam yam sai kayam yam la ko da lei ko le habidi chang so handare so aduduna inflation se phajana on ba haitre hujik se inflation se yam thina pi se taseng se akoi pochai maman se inflation se yam handare bra haragati handare atasena handabadi na te 2012 base year se yena matam handaba man bai wa ne so pochai maman de dum phajana tangkhali ne ba do handare sum hai ba se haidi data da kai hai ni phajada ba data do phaja yamna achumma data uttabado aduduna CPI की base year से 2012 तक 2024 दा हंदनबगी दमता सिक्स कन्न ओनथोकनबगी दमता कन्न होनरीबको अदुगा inflation on ba adagi kari kara on ba inflation की data पीबा खोटबा कासे कनाना पी ministry करमना पी हारगदी नामुसो कोइना हाइग्रे Ministry of Static and Program Management Program Implementation ko sigi ministries na pibani ko haidi inflation ge data pire iba CPI ki data khomjaliba data khomba din CPI ge data khombasena kanana khomi haragadi household consumption expenditure survey na malai ko high CES ko aduduna khombudani ko CPI ge data khomba aduduga inflation khotoni aduduga information se release torokona kanana release to the Ministry of Statistics and Program Implementations na release torokoni ko adubadi hana degi from akoi ma'am khangna dana laigre so CPI se khangani ko next news among is constitution enter the sanctum is a historical constitution di historical oiba part masam khakni ko sigi editorials da hairam se kai ngara kanda koi gi constitution gi mamang di koi gi kare haine koi gi religious dispute haitare ko religious dispute se constitution gi mamang di religion gi matang da ko dispute tholak pase masi se 19 se timeline ama yelak ke ko 1951 have the constitution na tholo chigai mamang da di kari kari leram ge hara kanda koi gi pre constitution ge irada di koi gi sankara linga ko case koi gi privy council ko privy council la decide tawdani ko adegi kari koi gi the presidency ki moi ade madras presidency le matamda koi gi kari kara presidency me am sigi ma gi ek tongan na pa ade ek tongan na madras hindu religious endowment kaina lei ko si ade meaning di kaino 1951 ge mamang di akoi religion ge oiba pot se
kana tawrami hai taragadi si kada khangwa privy council lerami matamda presidency lerami moi sing sina tawrami after that akoigi kano matungdadi 1951 gi matungdadi hujik kari lae akoigi Indian constitution lae Indian constitution article 25 26 na tawre article 25 na kare hai freedom of religion freedom of conscience and free profession practice propagation of religion ko haidi ai kano to be freedom asina management of religion ni ko management ni sisina freedom to practice to ni ko practice propagate adagi profession adi any kano to be abdo aduga sina management religion ama management tawagi ko aduga reasonable restriction dana akoigi kari haini akoigi public order da health da morality da kairaba da tadi yadi ko haidi husik tawnari se baba 1951 gi mamang di privy council presidency lerami husikti article kari kari lere article number 25 ka 26 ka lere ade hana mamang di kadarange hana mamang di adi magi doctrine ga leramde husikti doctrine phasaba saba lere kudamaina kai haini ERPTS kaina ERPTS ai se kaino haragadi essential religious practice test ko sigi ERPTS se akoigi kadamana harse akoigi Sabarimala daga tawgebdo Sabarimala temple le sangma matamda nupi akoigi chahi 10 dagina kayano chahi 40 50 adai bauki moi menstrual cycle lairingai matamgi nupi singse changhan de tanako adugo changhan da base essential religious practice oidabra na check taweba adugi test am kapang thoeba adudaida ko na masi adumaina sanghan da bataw fruit lit da nupa sanghan ba yaro kai tawbugi matangi disu yam laigibane adu essential oidabra ko essential oidabra kai da hujiki religious ki oina check tawre hujiki religion any religion amagi practicing se ko and also hujiki constitutional morality ki doctrine amsu laire da constitutional morality habedi kaino constitutional morality habedi constitutional morality ne hena chawre hujiki constitutional morality is greater than karika ERP essential religious practice or taragasu karibamba akoigi constitution ki basic structure do like justice liberty equality fraternity adulaida kaira bai taragati essential religious practice oirasu yaroi adunani koigi triple talaq ka thakre myam do adaki kari hijab uppagi matang daga tawgre myam essential religious practice oidabra test tawdoine aduga constitution da soktabra test tawdoine so hujikti change la isine hana di privy council presidency na moina tawning mara tawramani ek pass tawtara kotara ko hujikti article laire ERP laire essential religious practice laire ko constitutional morality laire ko mains ki point of view da sum yengam se na tawdi ko next sisina 16 finance commission ge 16 finance commission se tasemagi di particular finance commission bu pantara ga dekho ki kadawe finance commission gi mathau se kaino finance commission gi mathau se kaino tax khongkat pa aduga tax to amo kadawa state ko adagi union government da yen bai tar state government da yen ba masigi yen thokpa distribution se bokona devolution ara khane aduga finance commission ge article sing singo 2IT 270 ko 2IT sina katawga hara kanda finance commission form tawes finance commission formation hai tai kana form tawdeba president ko aduga 270 sina katawga scheme provide tawbai tai scheme ko to distribute id masagi
center state distribute devolution tawrise masisi 270 ki makha puna kano tawbene tax devolution sa ani shui ko tax devolution mamanda su tam ai fazana budget naina bada high gravity tax devolution se vertical have a horizontal have a malay ko vertical horizontal vertical hari taragadi center ningsi sigi center dagina state ta thangdarak pai tare ko se horizontal hai gana state masen mana masen hai tare state ko vertical hai taragadi vertical di swine da bidani da ko hai state ma kana union government mathak ta le state se le horizontal hai taragadi mana ba mathak da le swine phai bidani da ado vertical devolution se da dikado ga hara kanda tax ki whole tax ki koi ki basic tax hai tare ko se samasung kano yaw da bida tax ki hujik se 41% di 41% di kano ba 41% di si kano gini ko 15 finance commission gini ko 15 finance commission gi adagi 16 finance commission hujik 15 finance commission 16 finance commission su 51% oye 14 finance commission dana 42 oirame aduga 13 finance commission dana 32% oirame meaning di kaino hara kanda center de ki state ta tax khaidoro ka dise tax lupa chama lebe madungda lupa chama tax ona karak pe manungda 41% di state ta pigi doine ko state ta pigi doine state government si da pigi doine center na ko pigi doise aduga pigi doi pot se sida isa karak ka doi tax se chumne gi tax ona basic tax chune ko sta kano yaude not included kari no yaudri se sales kumba adegi kari ko sub kano koi gi kari haini sales kumba kano kumba di yaude ba kham koi gi atopa koi gi kano daga loba tobacco daga loba tax leidana ko adegi alcohol daga loba tax adu kumba di yaude ba ko adu dani vertical center dagina state ta thangdara ko sek finance 16 finance commission 41 da lai ko kasu change tawge da bani adege mo horizontal distribution hai tara horizontal distribution da dikha dor ka hara kanda koi gi kaino adi perform adi income adi mana check tawbado kari da tawge income distance income do kari kumba state ki income ko state ki income do recess state adi yamna rich oiba state leidana ko adu poor oiba state leidana adu gap leina ki ka haibadagi matang da ko income distance population ko area dadina chahara forest cover ko adagi demographic performance ko adagi hantak tapsen gi GDP da cam contribution tawge ko adugi matana kya na percentage kya no ai su kawe ko budget nei na bade yaw gi 10% 20% kai tong na gi do adugi matung ina adi magi criteria sigi criteria sigi matung ina state masen jing se paisa yen ni ko adi income distance ta phasana yam chaw lai tara ga population da yam chaw lai tara ga paisa su phangba ka na ko yen thok na bagi adu ai kaw gare percentage kari kara amu ningsing de ya adu bani yen de adu tax devolution gi matang du sidesta sigi kano sida article da phasana hairam be adu tuni article sa atom UPSC ko ina pa ba da ya ba ko ni ko okay next article among si Bangladesh ngasi election tawa hore ko ngasi election Bangladesh da ado
maming khara khangwa Muhammad Yunus ko Muhammad Yunus huzi kano tawrise ko interim government ki leader hoise ko ado moi ki huzi Bangladesh se ahamba first liberation 1974 maya da tawgre second liberation huzi moina second liberation amu haiba kari second liberation sina kari no haraga first liberation sina Bangladesh Pakistan dagi ningtamba phangibduneba second liberation sina huziki Sheikh Hasina tanthokibase sise second liberation ena moina thole ko second liberation ena moina thole ado huzik election tawbagi magi election se huzik kana masi tawgrabni ko election sida kari BNP lei ko Bangladesh National Party adagi Jamaat-e-Islami ko BNP की supporter ni ko sise adagi NCP ko sisina 2024 की July revolution की youth की party to ni ko sisina ko aduga Awami League sina ngasai ki kanogi party to ni ko Sheikh Hasina gi moi sida referendum am su taw kre ko July 2025 ta referendum am su taw referendum dugi matuk ina referendum sige referendum sige matung ina mo ise bicameralism the mogi kano se parliament se bicameralism oigre adagi election commission gumba adagi judiciary gumba se hana free oramdamni hujikti oigre ko adagi kai haini karigumba si ngasai gi election sida karigumba parliament lekani parliament to the pass out taragadi masigi referendum se pass out taragadi implement out doini ko hadi masu hadi bicameralism adagi EC independent oiba khotpa kai man harisin se ko Bangladesh ke pauni ado Bangladesh ka India ka leina ba mari do hape haram ge ko Bangladesh ka India ka se hujik se India India Bangladesh के relationship से hujik se smile like MB balance hai ko ma MB balance hai bidi yamna kai hai ni mixed feeling ado kai hai ni India ka Bangladesh ka se trade to oigara ma do oigara hana di paisa nuksa mayam am kano toram bani energy ka se Bangladesh na India da yam leiram bani cotton leiram mi ngarang na su cotton do laigidre USA da laigre adagi lamben thong kari kara su connectivity da su mayam leiram bani like Kolkata dagi na Bangladesh samba Agartala da na Bangladesh samba railway road mayam am leiram bani ko hui kyapta laigidre loi thing jan gare adu dona kai hani cricket ta bak tawri dani ko si cricket sana ba yaw de tawna ba ki tawri dani so yamna phibam se yamna phatre India ga Bangladesh ko next amo Trump na Venezuela da attack tarok ge wari duni ko sisina sidagi paikha gi point ti pa nge yaw ba te sisu ko ka tam khara yin se hadi sa palamba tare ko yam tam ama khaktang yin se like dependency theory gaina sa palle ko dependency theory ko it what galeno gi ko ma ai se kaino si dependency theory se India da pala se ai ko akoi gi developed nation sina ko developed nation sina under developed nation sipu akoi gi kana depend tawna bas haidi develop ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯁꯦ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ
America se hana underdeveloped underdeveloped ko underdeveloped se kadoge hara kan kana la pade Christopher Columbus la aga Latin America se puthokre dana ko puthokan da koi ki British tagi Britain kano dagi European kangu mi mya bam la aga khunda lai ta ge bde ko adu do Latin America se underdeveloped na hana hai dana ko underdeveloped development da masigi concept se kana na puthok no hara gadi underdeveloped tasena oibra hadi oideba moise develop tawramine tasena makiti but kanana western nation habadi UK adagi European kangu singsina underdeveloped haiba term se seasonarambani sin underdeveloped atasena moja Latin America thaina underdeveloped oirambra haragadi oiramde Western nations singsina European kangu singsina thonbiba maming ni sin underdeveloped oy aduduga underdeveloped se maming thon bakatana teba moina cost to holle di underdeveloped ohelle boys kamaina structurally kadaba moigi resourcing se kadaba structurally moigi resourcing se kaya USA dagi moigi resourcing se European nations singsina kadoga hara kanda ko European nations singsina moigi resourcing se honto kre na Latin America dagi honto kre na kano singse resourcing se honto matungda moise underdeveloped oi high benefits underdeveloped ko underdeveloped oi high benefit hana development adum leramini si ko dependency theory se kanana harambano haragati Eduardo Galeano ida palambani ko yam phase na sum exam da hanga Bande Matarangi news sector amalarame Bande Mataram to be played before national Bande Matarangi matanga parliament ka khana dra kotra taw ke bini majugi rule lama ka thole ko Bande Mataram se national song ni ko Bande Mataram maje sakpa matamda 3 minute advance sangi ko ado Bande Mataram se kanana igi beno haragadi Bankim Chandra Chatterjee Bankim Chandra Chatterjee aduga masa tasena Bankim Chandra Chatterjee na poem Nobel amada ko yawba poem ne Nobel du ki maming na kaino Anandamat ko Anandamat I say 1882 da iramman khanga du se kaino kana sise Nobel ne ko Nobel du ki maming kaino ka hanga po matamda SSC ki satra ki nati ko Anandamat habse nising ko aduga kadoga harakanda karida Bande Mataram se karida iram harakanda Sanskrit Bengali anibak yawraga iram mane ko aduga hadi ihamada kwai ihamada sakhibse Ravindranath Tagore na ko hadi 1896 ki session namada ko Indian National Congress ki session namada sakhibne ko aduduga kari marang sa ise Swadeshi movement ko Swadeshi ga kari partition of Bengal ga adu yaning na ba pantokna sakhibne 1905 ta ko so kadawraga hara kana huzikti magi rule haide guidelines kara thole guidelines sakpagi sigi guidelines ne kadawraga hara kana every national anthem akoi ki janagana mana sakpa khudingi ne Bande Mataram se thagadam se Bande Mataram se kadawba Bande Mataram sina before janagana mana dagi mamangda Bande Mataram sina hangadam ne ko aduduga kadawga hara kanda
attention the lep ka damne ama salak taraga di attention the lep ka damne chumna ki pangsak ta sakba di film na yaw ba adu da di lep pa su lep tra su ay ko but attention kari gumba drum ga yaw ga sala ba adu taraga di attention the lep ka damne na traga di lep ya di karam kana sakani where when karam kana sakani araga di Bande Mataram se कोई president lakpa matamda governor lakpa matamda ko lieutenant governor lakpa matamda ko adugumada sakane ko adagi natraga president address tawidana koigi parliament hautriga adu da su sakpe ko adagi natraga national flag se parade chapam to the national flag la or aba adugumada natraga school college ta ko adugumada sakpe aduga drum mana hana thillaga hawdokadane aduna Bande Mataram se line chanagana mana gi type ta tawdore ko guidelines Bande Mataram adugi guideline high grade ko ado fundament sise karamba eki makhada la kane haragade fundamental duties so karamba no 51A duni ko hamba duni fundamental duties hamba duni ko fundamental duties ke makhada la ado national song se husik national anthem ga chamana ba value da thamgre ko dui taragade even national song na hana bu saktori bani tais okay yam thina sense tawgre ko next sigi kalanda sise sigi Rafale fighter aircraft air staff nupa kano ta husik se kano kana tawri ko Bayu Sakti ne exercise ama kana tawri exercise Bayu Sakti sise akoi gi IAF Indian Air Force na tawni ko IAF kanguna exercise Bayu Sakti sahi ani khuding ki tawni ko sise 2026 kara da tawi Gujarat ko Gujarat tawa husik Gujarat Rajasthan da tawri ko exercise Bayu Sakti se Rajasthan gi Pokhara da tawri Pokhara ko tawni haba sorry every 2 year khuding tawde biennial aidi tawro bayni gar biennial sidaisa puthoktori se ai sise oina hairage sise oina explain tarage koi fighter jet mana panbadadi Rafale fighter se apale Rafale fighter se husikidu da pawdu da palise Rafale fighter ni ko koi gi lay se kari no haragadi Rafale Sukhoi Mirage MiG Jogor Tejas maming sing se khanjalu ko maming sing se haidi multi role air superiority Rafale fighter se koi Russia de kana de France se lebidani Sukhoi ko air superiority fighter ko si Russia de lebidani Mirage multi role fighter ni ko adagi aribani si MiG so aribani swift response update for multiple role operation ko adagi Jagor deep penetration strike ko ground strike ki tugi adagi Tejas light combat aircraft si koi indigenous si important ko Tejas atai si mingon de leiba ngatani either tangkham leibani khangde ama koi India da sajaba ko assemble in India ngatani but Tejas koi indigenous or fourth generation fighter ni ko light combat aircraft adu dum su khangsalo maming jing se phajalo ko maming jing se UPSC da su dum ha or CDS thaba CAPF or any defense ki thaba even SSC dum ha ko helicopter de Apache ete helicopter ni ko Chino heavy lift transport tauna kani ko present light combat ko si indigenous ko si su indigenous helicopter gi maming jing se su indigenous jing se khangsalo ko adagi air height drop sisu khangsalo ko this is also handa anawa hapsan given droop ko utility multi role advanced light helicopter haise
transport adi akoigi aeroplane ko C-130 tactical airlift ko har adagi C-17 ko C-295 tactical transport atani ko strategic heavy transport surface air sina missile ni ko Akash Spider ko isi Akash is indigenous ni khangzulu ko siso adagi ano ba take like drone suicide drone ko loitering munition ka hai is suicide drone ni ko kamikaze drone hai se ko kamikaze hai se koi kano dagi Japanese term ni ko adagi CUAS drone counter tona mani counter unmanned aerial system to disable enemy drone counter tona sisu ningsingu ko so sigo ba mayam mang saki kano sida utturi ni ko sigi exercise bio sakti sida ko next nung may so yam put limos next yeng sa ko next article the science ke article ne is kano sina AI gi matang da ni ko sida ista tamam khak yawe bodan AI ko bodan AI se handa anauba launch sorok ni ko yeng se kamaina karino haibdo yeng se handa anauba koigi Bharat Bodan AI conclave aina ama pangthok turi da bodan AI se ko yeng se education ki matang da ni ko educational AI oi bene se educational AI ko AI gi damakta koigi DPI sa de DPI haibdi kaino digital public infrastructure haibdi koigi data collection toba de AI gi machine sa do ya de computer sa ba gi wani ni ko computer achoba du su koi larik tam na ba gi khatan gi ko next bodan AI se ni sik ko ide bodan AI se education ga mari le na ba AI science ka mari le na ba budget ko si science ka mari le na ba budget se science ki matang da koi gi budget ta kyam kaida gi ba kari da kaida ba hai ko ide program mayam ama da kaida like budget ta ko science budget se deconstruct tawrabada ai takram ni ko budget ki matang da khabar nei na da mama ne di yaw kram ni sakti biopharmacy gi or biopharmacy product ki hidagoli koi gi kano da gi sana ba gi hai tare hidagoli koi sana ba gi hidagoli pambi sanga da gi chungna ba gi ko biologics and biosimilars ki biologics and biosimilar seasoning sing ko sidai sene handaki kano se paisa yam thadagri se like almost the 10,000 crore sahi amada thada dena kano tawna ba le ko biopharm sakti hai se ko adagi science ki atopada ISM in Indian Semiconductor Mission sida su paisa thadai ko 2.0 ne mamang da 2. Anade mamang da 1 gi tawger ko sise Indian Semiconductor Mission sida su paisa yam thadai akoi domestic ships hanaba semiconductor ship akoi gi isagi oiba sajanaba ko domestic ship ko adagi kakus mission carbon ko capture utilization and storage mission ko sigi mission sina kadoga harakanda carbon dioxide capture tawnam ni se carbon dioxide capture tawnam ko adagi research and development the RT infrastructure da 20,000 crore hena thadai ko adusu adum ningsing bayai ko adagi university gi maya da town sana bagi matan da so khanar ko university town haida university township ki matan da su budget ta yawi ko university am lere university gi akoi da town saka industry ga university ga pujanna bagi wari suni ko sida se yaudis so budget ne sina science ki budget ta main oina biopharma sakti ko sisi yawe aduga institution oina tasena science ta budget se yam hekalabra haragati henkat pabati nate ko like
GDP की 0.6 to 0.7% है तारे को of GDP बजट से बजट की 0.7% का तने साइंस की से पैसा दिया याम दे दी USA गुम्बा साउथ कोरिया गुम्बा चाइना को बदली 4% 2% ये हुई GDP की अदो कोई इंडिया दे 0.1% को ये देखो अदो तो याम दे बको अदो पैसा याम न था दबदी न देखो ये साइंस यारे सिले सॉल्यूशन लगेंगे सी की वजह दी सो आईडी पैखागी वजह निसिंग में याब खरा सुमाइना जमसा सुम निसिंग सिको Thank you so much. Have a great day. Solution